krong ate kerong semoga apolong esto ate esto semoga milo Kanjeng Nabi terro apangki Kanjeng Nabi jatina aki Kanjeng Nabi ummah tekapi Kanjeng Nabi kasar ngaki pagi bada syurga bisa acabis amin Allahumma salatullah salam ilah dibda salah kok udah beda nak boy sana dasar manusia kalau ada yang baru yang lama ditinggalkan kamu lupa ya sebelum yang baru itu datang aku yang menemani dari tadi habis mandi sepah dibuang aku tuh dari dulu hah? Kula insaf makan. Saya anak baik-baik. Benih tak boleh nyanyi tapi cok nyanyi India. Ini kan acaranya haul ki. Coba kalau nyanyi-nyanyi yang sekiranya itu ada sangkut paut dengan ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 dibanding kau mengandung ngandung boleh rembi boleh ngandung boleh rembi boleh sampai mati ibu salpo. Selama hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian, lenyap yang satu datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Kenapa bunten? Bermacam-macam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka. Norote repot sobung mah rena napa pole ibu-ibu bekeren tun nyana ya cek pengajian duh ngocak sengka ya cek yasinan solawatan duki pangta pangan tarik sis Allahumma salli wa sallim ala sayyid wa maulana Muhammadin ada dama bi ilmillah
hisolata dai mata bidawami mulkin. Beda sebau laki beda kata. Kalau kena tibi beci beda. Kalau kena tibi beci beda. Aning kalau kena malau lebur beda. Haji ya kak. Berarti dia nak sing upload TikTok roh. Antara sepena ate sudah ya roh. Lakena orang sepekere. Bekto teromalopa sajen are sajen yang sara. Bada sudah ya. Bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira tekah tak ngala aking tero ngampung. Tero ngampung ay kok. Bada sampo daya repot ring bini reka munakan tering laki bini boleh ring bini tak anda setuju bian mureng laki bini boleh tak setuju. Ane ngembian mureng laki bini boleh tak setuju. Pengumuman perempuan karang lo mun sampean tak setuju laki na sampean bini boleh tak langkong kimun laki na orang cek pun tilpun. Munakan de poligami tanda ane laki na tetanggane tilpun ni patadak sekali. Pakai ala bentor kadang cek meningkok sinilpun saya laki sinilpun ka ada cek lajen ni yu mun landik bini cek lajen ni kan dia nampian rupa kasar beres bilang kok gila pada iya cek saya laki pun beres kamunya lama akunya kangen tau. Hahaha. Selake dek aku mau tidur matikan dulu gak mau. Aku mau tidur gak apa-apa biar ku dengar nafasmu. Beci kok jadi make selake nelpon gak ada jawab kak cek pun teleponan kok kakek jandi bini lak ngalah ember gua. Iya lek kok lakaran di bini tapi engkau makian di bini engkau acelak sambil akacah ngalah odeng ilum pedeh engkau jemun melak padeng mata keng mun medem kakek budak iate. Jawab bimbian sapora kak melegengan ke pasar lempong pamulin lebet tetian tak nyaman andik laki ngampung pen arena atik dentean mun ngampung mayu yampong kinar ya hah pada dak rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, utamanya yang mulia Kiai Haji Sohibul Anwar
dan seluruh jajaran para masyayikh, para kiai yang hadir atau yang akan hadir pada kesempatan pagi ini. Juga secara istimewa nanti yang akan memberikan mau'izatul hasanah, yaitu Ibu Nyai Hajah Hayyinah yang dari Lumajang. Sangat saya hormati dan sangat saya taati. Dan juga Kiai Sakib dan seluruh para ulama, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena terbatas pangauning dan kulada asma'i pontung situngah. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dak sateja saya ampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamanya Bapak Subadar selaku Pak Tinggi Karanglo dan seluruh aparatur di Saepon, sahibud dakwah wa sahibul manzil, yaitu Bapak Mas Huda. Saya kesempatan mangken abada aki saya Ibu Areh dari wafat Epon Ibu Hajah Khosiah dan haul almarhumin almarhumat, yaitu Haji Muhammad Soleh Syafaat, Haji Muhammad Taufik, Bapak Mahrus, Ibu Asmani dan Haji Mulyono, dan semua dari keluarga Bapak Mas Huda yang sudah wafat meskipun tidak ditulis namanya. Juga keluarga kaula ajunan saya ampun seteh meskipun tak seputung situng tapi kalaban perpangkian mangken manter pada sapora sareng Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah dipertemukan kembali. Kaula ben ajunan takdir tapangki alengki apolong dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan ala kotoan, karena ada orang itu yang berkumpul di suatu tempat tapi benih ala ko ibadah tapi ala ko tusah. Di Karanglo pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam keadaan berzikir dan bermunajat kepada Allah. Mantermuka tak cuma apolong itunya sampai ke akhirat pakun apolong dalam keadaan bercerah sateja saya hadir masuk surga. Amin. Salawat ben salam ngireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam manter tetilan jalan kaula ajunan epek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat, sehingga kalaban syafaat kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapana sa apoi neraka. Amin Allahumma. Pada Rabu nanti yang ceramah ada Ibu Nyai Hajah Hayyinah. Jadi makin kula ceramah loros kalake kursinya tak napa. Nanti kalau Ibu Nyai Hajah Hayyinah kursinya agak lurus ke bagian cewek. Kenapa kalau saya kok ke sini? Mun sarung kula berberangin ke atas aman mun ke sini ngalih. Mun wahahaha kok. Jadi menjaga privasi sehingga bukan bahaya mun angin dia campur buka langsung dek yo. Mun buka dek nak kan lok patenya no thank you kak. Pada mak tahu je pada kakek. Bila ikutan di mak Allah. Bahaya ring dina dia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kenapa kita perlu berbuat baik kepada kedua orang tua dan bahkan ini merupakan sebuah kewajiban? Ternyata ada dua manusia, ada dua kelompok, yang dua kelompok ini kalau kita sakiti maka balasan Allah disegerakan di dunia.
ada dua kelompok. Kalau dua kelompok ini kita sakiti, maka azab Allah tidak hanya di akhirat. Di dunia sudah diberikan azab, di akhirat ada azab lain. Di dunia diberi azab sebagai persekot, paringin seksa ada pada Rabu satu jatuh nikah seksana i akhirat. Keng beda dua tusa nikah seksana benih karo i akhirat. Mulai ki itu nyabi Allah ampun la beriin seksa dua tusa nikah ben berhubungan sedua ni kamu sampai bagus kula ben sampian bi Allah balisan benih cuma swarga, tapi itu nyabi Allah la paringi balisan bagus ka ada. Jadi beda dua kelakuan kedua orang mun sampai cuba kedua orang nikah seksana benih cuma neraka, itunya ampun seksa ka ada neraka seksa boleh ben ser sebagus ka orang kedua nikah, maka bi Allah benih cuma iblis kenceran i akhirat, itunya ampun paringi kelakuan bagus. Sengak tengah garing kedua nikah ser sebagus ka kedua, maka kula benajunan bekal bagus. Keng ser secuba garing kedua torain karang lo orang sekurang ngajar kasih kedua nikah tekku oding bi Allah bakal ibrik musibah sebanyak tekku oding bi Allah bakal tak nyaman para Rabu. Makanya tengah-tengah kasih dua orang dua kelompok nih manter kula benajunan bi Allah pada jaga kasih kedua. Allahumma paham segak ditoh si bisa pada pak lemang ngucap paham sampean. Jek belak ke kameramen dia langsung beliatin ratin. Memang kameramen gak pernah gagal. Terus Wan Setiano kang ko beci kok ja kok dia berdenak kok tak delum kok ha bening ngampul ngangku. Wes balik sana lagi. Balik mana? Awak kan di dua je raja je. Hei. Halo. Hei. Nah kan balik ongko. Mun beda syaratin bah zoom maren. Tekku ceramah kula mun rok YouTube. Kula karo suara netok. Ternyata si keluarga boro prabuntin ratin rokabdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi ada bu senikah babani muajjalani fid dunya, ada dua dosa yang siksanya didahulukan mulai dari di dunia. Beda dua tusa ni keseksana amulai ki itu Nabi Allah lai paringin i akhirat seksa lain para Rabu. Saya nomor situng tusana paben kapasera seh tak ada te i akhirat tapi itu nyampun seksa. Situng al-baghyu tengki masake atena tatangke pada Islam mah ser seampo masake atena tatangke ser seampo lanyala ke orang lain ser seampo ala ko cuba kepada Islam mah torai ki tak usah ada te mate mulai ki itu Nabi Allah bekal paudi tak nyaman para Rabu, bekal banyak musibah, bekal banyak belai, bekal banyak kata nyamanan orang sampo tengki sampo masakit datang ke orang lain baik dengan perbuatan atau dengan lisan masakit datang kepada Islam kak dinto tak ada te ya herat itu Nabi Allah ampun tak nyaman mentir salam dah makanya tak langkong kata tang kini gula benajunan cek sampai akan deh sekan denikah mata nyaman perasaan tatang umpama telanjur akan tak nyaman tuli minta sapora king cek nget kantor kadang beda orang ini kelakar nyari salah tetangga beda apa tanda wah dia hadir ke pioring aja wah langsung ngucap banyak biar ki burung ampo ge jagaan oding tetangga beda apa tanda mun beda tatang ke andi salah lebur kerasan garing lain beda apa tanda nah tepak garing dinak kapi saya kocak perhatikan yang pertama
Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kejelekan orang lain. Ceempo nyareh ka cuba na orang lain, karena setiap manusia ni ka pasti andi salah. Jadi manusia ni ka pasti andi salah. Tidak ada manusia yang tak pernah salah. Khalil Yasin salah, biasa salah nikah. Gini bangki, saya hadir pasti andi salah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, karena itu fitrah dari manusia. Makanya sampai beda lagu, tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Bukan sedikit kan? Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, tanda para tumpesah. Salah itu biasa, manusia itu salah. Makanya laki-laki dan perempuan itu dinyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki itu pakaian perempuan, perempuan itu pakaian laki. Fungsi pakaian menutupi aib, nutupi becu beeng. Khalil Yasin bisa ceramah di sini karena pakai baju dan sarung. Mun tak ngakui sarung billahi lo ndak bagi 10 juta pula. Coba hahaha tak usah bayang aku. Tak usah Khalil Yasin makin pian sentar tak kemana kelampian you. Mun tak kelampian bengal lontarnya. Bajar 10 juta gelem. Kenapa kok berani berhadapan? Ada yang menutupi sesuatu yang jelek di tubuh ini. Tapi bengal entar. Begitulah kenapa suami istri dipasangkan oleh Allah untuk menutupi kejelekan yang satu dengan yang lain. Maka nampian mun laki tak cocok, sebini sing bela kata tang golek. Mun kaki yu ontong yu laki na salah genteng, kaki paki soki ki pengertian. Abu mun tang laki sa Roma yu selala malarat. Patak lu malakong akan je tujan yu. Pas cak kopak kaki saya kocak deh bu. Gak boleh membicarakan jeleknya suami kepada orang lain. Topuwe laki bini ni kau kutu saling matepak. Tegi kak kutu saling matepak. Mun bini saya kelero, laki saya malai. Mun laki saya lopot, bini saya matepak. Tapi pak kau pempan tak biar bi kok kemarin kerja. Ji bahilak gelak muni balai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika cubaan manusia, tidak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan pernah, jagalah mulutmu dari membicarakan kejelekan orang lain, karena dirimu juga punya kejelekan dan orang lain juga punya mulut. Mun sampean lebur akan teka cuba orang lain, ku orang lain di Allah berkembang akan teka cuba sampean. Maka setiap kemaksiatan ditutup rapat-rapat, baik maksiat lakon aba atau kelakuan maksiat orang lain, jangan pernah dibuka, karena aib itu ma satarahullah, sesuatu yang Allah tutup. Maka kelakuan cuba, baik cuba ngaben tibi atau bercuba orang lain, campole kebele, campol tekakan dah makleh kula benajunan bi Allah selamat, amin Allahumma. Paham ge? Jadi sampean punya masalah apapun, andi laki-laki sampean tak cocok, andi bini sampean tak tepak kasih yarep,
cek le kebele kau orang karena setuju orang ni kapi andi masalah setuju ni andi kata cocokan ada orang cocok itunya ni kan paham beda orang andi laki cocok matua kikir tok beda laki cocok matua saya par melerok tak buambu beda laki tepak matua sepak par saya datang ke banyak colok beda sekejap kaki tahu nih. Ada kan kelompok emak-emak seperti itu ada ini orangnya hadir kabeh ini orang ngantar kabeh kepo tak ning mau apa bener iya kan seni kemudian seni mun bedentar tatang ke beda perkawinan pah entar aju agak tur kadang beni king tero entar king tero tahu laki na ing apa kembali laki na ing apa pah temu laki na bek semua celeng pah ngocak me ala ke uje mun online nak jia me ta ala kitang sepopo hei mun tak cucuban sepopo nak kake beda remak lah jodoh itu ada yang ngatur paham sampian mun nemu orang laki bendeng bini bek tak pati setel selaki guanteng sebini iyalah sampian tak usah komentar itu sudah jodoh yang telah Allah pasangkan tak usah komentar banyak paham sebini ruatin oh tak selaki tak pati genteng ni kalakar paling bagus tidak lo apa-apa si bini ya panarema nanti pulang upload status cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman deh ya ada apa maki bak coba mun perhatian mayu ada apa maki bak coba mun perhatian maki genteng mun masake sampean andik laki genteng soki keng selake nule takai kabarek tak kait ke janda ke timur tak kait ke Praben laki na genteng soki sampian di sekir pikiran tege tak ide tedung akhirnya sampian tege kari pada bentolang roh koros sementara tatang kenampian laki na cuba salah cuba melarat alhamdulillah maki selaki tak mulai kedua hari si bini jemper tak kira pikiran sekarang si bini njak tamat rumah dia tanya kaki laki na tak le mulai kaki lo kira pikiran ya apa yu tak tako abi ni boleh bu katang laki jua apa na boleh janda apsa aburu ka ada ego kan beda terus kadang orang ini kan tentak pati genteng thank you keng orang ini kalau kasar minta langsung beri orang yang perhatian itu lebih baik daripada tampan tapi tidak pengertian sebaliknya mbian andi bini kak ruatin keng sampian ngucak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali mayu mun selake mamale si bini malah mun selake ngocak si bini ngocak mun selake acerita si bini nyarita hidup maka acerita cuken nyarita bini sampian bunten tak retin enten tak pote keng mas seneng lo teman macam puan ales mun esoro tuli mangkat mun ebelei tak alaben mun tegepok ben selake mi semedo seneng apa tak seneng bini sampian tak retin keng mun tegepok mi sem lebur tak lebur cekena tedung atau mau jedeng jeding hehe ya mangkat ke pasar atau mau jadi gerbang daya boleh datang dari pasar kol 11 atau mau jadi rumah daya ambian karena pedada alhamdulillah tang bini gila kan iku daya terus ajen lihat ke meyu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sera orang selebur masakit datang ke Sera orang selebur lanyala ke datang ke maka
yu'ajjalani fid dunya, seksana epaka ada bi Allah etunya le seksa pada rabu ser selebur rumah sakit tatangka maka tak ada te iya akhirat boleh ki itunya bi Allah ni ka ampun paringi musibah secek benyaang. Maka tengate kenapa kok demikian kula ben sampian neka manusia neka ada setak parlo tatang. Kita ini makhluk sosial, kita itu tidak bisa hidup sendirian. Kula ben sampian muni penting kiban hewan kala manusia ni kakak kala operator ihu nyuun kurangi segoni mak letiar suara gula ihu mohon dikurangi efek ihu cek cek terus kelangkong termasuk suara kebenlon salon nambian bu amin aku siapa sih meko labu dia saya ngajak minta tolong kang kondok bego kakek. Kenapa kita itu kok tidak boleh menyakiti tetangga? Perhatikan, ada manusia ni kasih tak butuh kata tangkeh. Maka Nabi Allah jawaki khuliqal insanu dha'ifa, manusia ni ka bai dalam kabadaan apes lemah. Napa nak boleh lah beda karang ngelo sampean tak butuh kata tangkeh. Ki ilmu tabuk ngurang sepo bini lamba mpian kilo keluar katunya ki beda ilmu tabuk ampun parlo tatang. Kula tanya karang lo mun beda ngandung beda selamatan kandungan ada kata orang Jakarta selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan cangreng sor beja tingkepan polan tabung melenting oleh kepan. Kata orang Bangkalan pelet beteng polan oleh na alet let bektona peteng. Cangreng Sumenet pelet kandung polan oleh na alet let bektona tedung. Wahahaha. Kula ban sampian perlu kata tang kenimi abah semangkin la odi la bede karang ngelo ki ilum tabu la acengun-cengoreng la repot orang lain kak bener ki ilum tabu je la put orang lain la yonceng la bede aki acara senyamah selamatan kandungan lahir mau keluar dari alam kandungan ke alam dunia reng karang ngelo ni kekejo merepot orang mabere cekei matemor ibri tahu bidan tak oleh tedung sejauh sosol rembi ane ka orang parepot kapi bener. Setelah lahir nangkin acer manusia ni kah ngocak nangkin acer toju nangkin acer abeli nangkin acer acelen nangkin acer alakoh nangkin acer. Coba penting akiban makhluk Allah selain sape mbian uning sape ikan tumun sape ngandung beda selamatan kandungan sape ada jia sape ternyata mulai ngandungan lo foto kau neng ketika rembi sape beda sape rembi maupun sangka dan bidan berong napa boleh bidan cek toro kadang si andi sape tak tahu cek sape narembi bener malah sape nikah ning situng beda hewan serembi bener cuma situng koceng ni kerembi kan 4 koceng ni kerembi kan 6 jangan tenang ada dokter ada apa-apa tak agak jaga noreng je malah diberi kita baru compok beda koceng rembi sangat rembi sekalian kula mikir ya Allah mun pah manus sabah rembi sangat dah iya jebol 10 mik maksudnya wahahaha mun pas sampai manus sepah rembi sangat yelah jebol lah mun tak ya karena selamatan sangat ada berarti mun pas sampai rembi sangat koceng bunten koceng rembi takin aceri acelen langsung acelen tibi sampai rembi kol petok kol beluk berkak jauh ben manusia sampean tahu laba-laba itu kalau bahasa Cinanya gagating bahasa Cina tapi kalau bahasa Madura belabah bahasa Cina gagatin biar tak percaya aja ke hulu berarti ini saya nyama belabah nih kang
Muna kebai Roma ni kan bunter kan hi. Ada tiangnya itu presisi okorna pada kapi padahal kasah kabe berabeng apa keluar dari budi kesak jalan nyorot. Tapi lurus bener. Manusia kebai Roma ni ka acer ka. Nakin acer mun tak acer lo tahu. Saya ngokor da adeng ngangkui tampar kencah. Lurus kapan masang keramik bilu. Bener. Manusia ni ka dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu lemah, butuh kepada orang. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada orang lain. Apakah ada orang karang lo yang tak butuh kepada tetangga? Ada. Napa boleh kelakuan makin macam keterop abad aki acara raja. Kelakuan saya paling demang parlo orang. Paling demang parlo tatangke. Nah apa kelakuan paling demang? Misem ni kelakuan paling demang. Tak luang setrum, tak luang pacek. Tapi misem make demang parlo tatangke. Reng karang lo bah ngucak njak kok mun karo misem tak parlo tatangke. Ya le ngoti misem ketibi. Jalan kantor ni kagak ada orang, daya. Pakun ada orang, daya boleh. 2 hari bayi teti. Makanya hati-hati. Kita kalau sampai berbuat dolim kepada tetangga, maka kita akan menjadi orang yang disiksa oleh Allah. Benih cuma ia akhirat. Itunya ampun siksa keada. Makanya hati-hati terhadap tetangga. Manter gula benajunan termasuk orang si bisa tengate kata tangke tak masake atina tatangke mak lebi Allah tak ibadati orang si adab amuleki itunya amin Allahumma. Mangkana tengate mun tepuna orang cek kala mun rebena tatangke cek keco mun tabunan cek palpal mun bengket tanah cek alle tengate kata tangke ni kah paham masalah gula ben sampean lanang bener tatangke pakun coba gempang carana bagus si tatang ke si coba gula ku bakal norok bagus sampean adik tatang ke cerek gimana caranya sampean palambek kata tatang ke si cerek gula ku si cerek ni ke bakal au belambek ya masa buktikan kalau gak percaya tatang ke nampian cerek coba besok atre ajem guring pakun cerek du malam atre anggur ben jeruk pakun cerek telo malam atre susu ben larutan pakun cerek pak malam atre Kentucky pakun cerek 5 malam atre sati ben rawon pakun cerek 6 malam meliaki diundi dalam SM mercon petok mak lihat letuk colong secerek je ya muntah ke 5 hari abri itu pakun cerek pula beni orang apsak ap tetangga nak kaki je kak Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting kita sudah berbuat baik, yang penting kita sudah berbuat yang bagus. Datang ke bakun beci, bukan urusan saya. Urusan saya berbuat baik. Orang mau baik kepada saya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Karena kula benajunan tak mungkin datang ke seneng kapi lo bisa kak? Datang ke seneng kapi kampian tak bisa. Makanya imshi fi tariqillah wala tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidah. Sepenting sampian laku nak cocok ben syariat, jangan hiraukan tetangga, karena setiap seseorang itu pasti ada yang membenci, pasti ada yang menyukai. Senang kapi tak mungkin, becik kapi tak mungkin. Kula ben sampean tak usah ruwet-ruwet, jangan terlalu takut sama culut tetangga. Sepenting sampean lah berbuat baik. Datang ke becik ya toreh, datang ke tak becik kasokan. Pulang dari pengajian upload status, mohon maaf aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Holil Yasin saya ceramah yang kulebur kapi orang banyak si becik kak, si becik banyak, si lebur banyak, si minta kabin kita ada sekali ke mulai karang ngelo deki mana tak bisa suruh cocok Holil Yasin ceramah tak bisa cocok kapi gula ceramah sambil nyanyi paham aku minta YouTube jo artis gula ceramah aja enggak Yuda ben syukur gula ceramah serius neraka jahanam boleh ke netung orang mik boleh kah apa jo nganyar depak lah yo perai kok tak bisa manusia ini kayak cocok kapi tak bisa mbian tak leso mas hoi
Le. He tempat kampung kana bau aja. Hah? India. Insaf gula makan. Insaf saya. Gula makin anak baik-baik. Bila mulai kalah. Apa boleh? Hah? Kita belajar. Tapi cak belajar mulai dia. Abung kia kok. Ya Allah, takutlah kepada Allah saudaraku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pon, ada siksa yang didahulukan di dunia. Kilo mati le siksa ka ada. Nggih. Saya nikah. Orang situng, orang selebur masake tatangke. Lanyala kata tatangke. Orang acer kata tatangke. Tekku orang sampo masake ka yang lain. Tekku oding. Tak kira ceje pada Rabu. Orang sampo becik kata tatangke. Tengki kata tatangke. Tekku. Tak kira nemu sandempangan. Tak kira mulja. Tak kira make soki pasoki king mun kurang ajar kata tang ketompes banyak dunia Nabi Allah. Allah dia mengkadung mata dia tunya tak melarat ka pengen ibri penyakit deh. Terus kubu dosa tak lumboros orang apa kun sakit tunyana tompes bade tada. Terkadang di Allah pak ya orang sebarang lah mangkana mun tengki kata tang kini kata bisa situng. Saya nomor 2 sera orang seseksa na tak usah ada te akhirat ki itunya le seksa. Uququl walidain orang selangka orang semasake orang semata kerjet ate naring tuadu ring tua lake ngereng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bihudumikum habibana wa sayyidana hadratal habib Idrus. Ngereng saya kesukaan bis ngereng launan saya kesukaan salaman ngereng sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya arusal khafiqaini ya habibi ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini sallallahu sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh lah.
Oh, ini ibunya Hajjah Hayyinah mungkin nggih. Nah, tugas saya mari. Dan tugas dulu kan ada ente ibunya Hajjah Hayyinah. Sekarang kan sudah datang. Kutunggu, kutunggu, kau kutunggu. Apa? Saya ceramah aku lele 30 menit. Mun HP na mati cek ibu ke pengajian pula ada bat. Sudah 40 menit. Berarti di ngumpian cekak pan lihat 3,5 jam. Nggih. Hah? Kula insap mangken. Saya anak baik-baik. Benih tak boleh nyanyi tapi cok nyanyi India. Ini kan acaranya haul ki. Coba kalau nyanyi-nyanyi yang sekiranya itu ada sangkut paut dengan ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 dibanding kau mengandung. Ngandung boleh, rembi boleh, ngandung boleh, rembi boleh sampai mati. Ibu salpo pasabar make sampian nule rembi pasabar ki anapa kencerna sampian rembi nikah mata de tusah orang bini rembi atau le kapi tinaki kok ilah dibdes salah kok coba denak boy sana dasar manusia. Kalau ada yang baru yang lama ditinggalkan, kamu lupa ya, sebelum yang baru itu datang aku yang menemani dari tadi. Habis manis sepah dibuang, aku tuh dari dulu. Bon, terus gih. Jadi ngati 2 orang yang dikasih tung tatangga. Nomor 2 uququl walidain, melukai perasaan kedua orang tua, masake atina ring tua lake bi lebih ring tua bi. Kenapa kok demikian? Ya Allah, ring seponika para rabu ni seraka anak luar biasa pak. Ni serna apa tak ni seraka anak mbian sebaling ni seraka pas saya itu nikah anak kan ki kula tu mantanya aki orang tat holil sambian ke mani serka anak ang ben ke bini nah saya jawab ni seran ke anak mun siang mun malam tedung kok yu ya orang tedung itu nyaki gue enggak deh abadangki seorang ibu itu hamil 9 bulan ngandung berapa bulan sambian sangang bulan nikah para rabu melarat wahnan ala wahn sulit di atas sulit apa sebab ring laki alakoni kalesoh ring laki alakoni kapaya ring laki alakoni ka tak nyaman tapi alakoni ka bedebekto dah bener sampean dari pokol peto kolema lemalem alako bisa mareh tapi ngandung sangang bulan nikah tada mare nah ngandung sangang bulan ini kata ada istirahat para rabu bener kita di kandungan ibu 9 bulan sangang bulan ni kalau esabe sagaleh bede kan tureng bini ngandung oleh betong bulan pulan melarat antara kau leman pah esabe gelu tabung betul
Ring laki montro tawa enga apa berdeeng ring bini ngandung sampean nyari nyior seberdeeng 2 kilo sabek katabung tali eben samper kejeding cek buka Jumat kibah cek bitabit seminggu pei mun tak mincret nembian berdeeng ngandung ki bedengi dam uning ngidam tero bereng seta osom cek ring musim jenuh jenan minta pau salamin tengah-tengah malam kak jaga kak apa lek pau tengah malam lek ajoilan takut anak ajoilan jaga selaki nyari pau sampai de ke Pasuruan kota nemuh de pagak kantor pukul petok pagi ngumbi aki pau nah beki kasih bini kapan ikakan oleh saumpaan ada apa boleh lek lanas kak colong kita ego bela gela ego jaga gela kita terus nyari boleh selaki nyari lanas datang kol 12 tuli ngombe aki beki lanasah empat lanasah ngunca boleh ego apa lek gedeng kak mangkat boleh selaki nyari gedeng mulai duhur sampai nemu sarasar depak karo mana tuli ngombe aki beki gedeng kakan tak betah selaki atanya terus apa boleh pelatro taman cok ya ego teke tak sabar selaki padahal si bini cuma keng terowek buat tenggi buk beda boleh istilah bau mau ni maturan nikah beda se bau nasi kapan bau nasi bah tak ndek ngakan nasi beda se bau areh tak ndek keluar sampai tepani panas beda se bau kalampi saya pernah menemukan perempuan nikah tak ndek kakalampi cuma asam peran tok kakalampi tak ndek pengandung boleh bisa laki beda se bau laki beda sebau laki beda kata kalau kena tibi beci beda kalau kena tibi beci beda aning kalau kena malau lebur beda haji ya kak berarti din nak sing upload TikTok roh antara sepena ate sudah ya roh lakena orang sepekere bekto tero malopa sajen are sajen yang sara bada sudah ya bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira teka tak ngala aking tero ngampung terus ngampung ay kok bada sampo daya repot ring bini reka munakan tering laki bini boleh ring bini tak anda setuju mbian mureng laki bini boleh tak setuju ani ngembian mureng laki bini boleh tak setuju pengumuman perempuan karang lo mun sampean tak setuju laki na sampean bini boleh tak langkong ki mun laki na orang cek pun tilpun mau nak ada poligami tak ada aneh lagi nak tetangga ni telpon ni patah sekali pakai ala bentor kadang cek beningkok sinilpun saya laki sinilpun kada cek lajen ni yuk mau landik bini cek lajen ni kan dia nampian rupa kasar beres bilang kok gila pada iya cek saya laki pun beres kamunya lama akunya kangen tahu selaki dek aku mau tidur matikan dulu gak mau aku mau tidur gak apa-apa biar ku dengar nafasmu beci kok jadi makai selaki ini pun gak ada jawab kak cek pun teleponan kok kakek jandi bini lah ngalah ember gua iya lek kok lakaran di bini tapi engkau makian di bini engkau acelak sambil akacah ngalah odeng ilum pedeh engkau je mun melak padeng mata keng mun medem kake budak yate jawab bimbian sapora kak melekengan ke pasar lempong pamulin ali betetian tak nyaman andik laki ngampung pen arena atik dentean mun ngampung mayu yampong akin ya pada dak rumah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya jangan sakiti kedua orang tua. Saya nggak cek pas sakit ring tua. Pamuljai sampean ring karang lo, pasokiin sampean berpengaruh di masyarakat, sampean tinggi jabatan. King mun sampean kurang ngajar kering tua dua torai ki, torai ser sama sakit kering tua dua sampean pamuljai pasokiin. King mun masake atan ring tua dua haram sampean tak kira abid sejajar pa ancur bi Allah Subhanahu wa taala. Ni kejanjian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saya mendapat babani muajjalani fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Dua tu sanikah siksa Nabi Allah bagi mulai ki itunya. Situng tengki kata tangka. Situng kurang ajar kata tangka. Situng masake atan tatangka. Nomor dua uququl walidain. Orang selangka karing tua, masake karing tua, kurang ajar karing tua. Lebih reng tua bi. Ya Allah mun reng tua bini perhatikan acara begitu panasnya capek dia tapi mun segi benak kana da iya tambu sekali juga di malakena lagi ada diseru ada iya apa kok aku daleman yo nyaku tai putu biar kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya makai sekap cik itu boleh. Laki nak kok ande kak, bener. Teku jo. Makai sering ibu baca tambu sekali dah. Mun reng laki, bereng laki kau pengajian ibu nak kena gini, beda teku beda. Hari hari beda wasif. Beda deh, ibu nak kena gini deh. Perhatian pengumuman mun bedereng laki ro pengajian neku nak kana kene beden dia ada 3 kemungkinan pertama reng laki paraten, kemungkinan nomor 2 takut ke bini nah tapi kemungkinan nomor 3 beni anang tibi anang jandaria keng tero mas makambung anak ang kan beda lagu nah bagaimana merayu janda sudah ya roh ambil anaknya lah oleh embuknya sudah ya roh hari berarti deh masuk nomor berapa kakek masuk nomor berapa nomor 3 la haula nomor 2 takut ke bini nah tekeni serah pada bengkok kakek makanya pada Rabu tu sakase kedua deka seksa Nabi Allah bagi mulai ki itunya sabadika saya rasa bagus tatangka saya rasa becek kata tangka tak ada ente akhirat ki itunya bi Allah la pas seneng mangkana coba kanjeng Nabi innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi Allah bakal nolong sampian mun sampian ki gelem nolongi tatang Allah bakal macemper sampian mun sampian ki lebur macemper tatang Allah bakal mau di sampian kalaben saya sepenting sampian gelem saya tatang mangken tuan rumah masternya mana Mas Huda andi acara sampian entar kak kantoh mateka hajat acara nama Huda cek kobeter sampian munro tero ku leku bi Allah bakal pagempang tekah amin mangken acara ini sukses beni marke Khalil Yasin dateng beni marke sampian entar mun karo Khalil Yasin saya tak dateng banyak saya akan ti ceramah Habib bisa ceramah ibunya Haji Hayyinah memang sudah di bidangnya ceramah keng mun sampian saya tak entar Khalil Yasin make depak kakarang lo tak kira ceramah mun ke TV kak cengkok beres Bulan kari ucau dari matur selain tada entar kula bah neku umik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat reng cuba rek bah ngucap absaat teti mangken ni kesampian senekani hajat dempian terteka hajat amin nomor 2 saya rasa bagus kareng tua 2 saya rasa seneng reng tua 2 baik reng tua 2 ni kaki odi otak bereng tua 2 ni kala ampun sete para Rabu maka dia buat kibik kusti kajing Nabi pada situng reng lake mati kedua orang tuanya innar rajulah
la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Meskipun seorang anak durhaka kepada orang tua, tapi ketika orang tua wafat didoakan, ada acara haul oleh Pak Mashuda, maka sekalipun anak ini punya dosa, kalau orang tua didoakan setelah mati, fayaktubullahu lahu minal barin. Anak sekurang ngajar karing tua keng mun pan mate itu aki bi anak, maka anak ni kata tulis anak sederekah, tapi tulis anak sing ngabekti bi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Mulai di pengajian ibu-ibu pah ngucap, bapak-bapak rembukan apa cang gelek cang tat holil ko cang makiki odi ing masake karing tuah korban mate itu aki tulis ngabekti eko. Oh ya munda iya kanak mayu pong embuk ki badet yang benteng aki gelu. Kapan mate dua aki, bukan begitu maksudnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya terbatas waktu hidup, tapi ring sepola sete gula benajunan pakun kotu ala ko bagus kala bencara atu aki. Bahkan orang yang berbuat baik kepada orang tua setelah wafat dengan cara didoakan, meskipun andi tu salam betu sanabi Allah esa pora aki kapi pada rabu. Amin Allahumma amin Allahumma. Mangka nate ngate kambuk ni katedung di budih cekeda ada mun andi nak kanak kene embuk ni ka make ngantok kada mata kira ngideh ada te anang ngideh laki tok be tok ani luar ki terancam ro tedung tengah malam paknya menaan angideng cek begitu metu meta petaki dai ambu senangis jeng lopot tepak kaya longa selake ngiding yang kuno longi ngalle ka kamar bero selake pah merebu melkot sarung ngai buka mari buka pah itajek sarung ngai pak atas cetak saya tas itu puwe saya baba kelar karan hahaha mbok ketibik sampai temetum daya anak ngidai sabak pole kapan tedung laki na dateng pah ngocak ni ingidai ada apa kacung ngiding anang dua betul. Makanya yang masih punya ibu hargailah, hormatilah. Yang masih punya ayah berbuat baiklah kepadanya. Nanti kalau sudah tidak ada keduanya, kita hanya tinggal penyesalan. Dan apalah arti penyesalan ketika sudah tidak ada kesempatan. Oleh karena itu pongki bedereng tua tori bagus sela tada reng tua tori tua aki mentertetilan celan kula benajunan pecer dunya pecer akhirat. Amin Allahumma. Tak apa-apa. Korang lengunceng tibi korang kamu kurang aku udah lah maksudnya yang ceramah saya sudah selesai karena saya ba'da zuhurnya harus sudah berada di Curah Takir Jember. Jadi tabung bektoh jadi makle pada tak su ke susu makle pada med selamat. Makanya saya itu kotu langsung berangkat dekat di Samakle pada kajepok tinggi. Sekarang sudah menunjukkan jam 10 istiwa. Insyaallah 2 jam perjalanan nanti sholat duhur, setelah itu masuk ke acara. Jadi makle pada teka hajat ngajina marina ke ibu Nyai Haji Hayyinah. Saya hanya menunggu mengisi waktu dekik ngaji dek ka beliau nggih. Satu aja saya hadir terselamat. Manter lancenga umur, manter teka hajat, manter husnul khotimah, nak foto na solihin solihat, mun beda sesongkan tertuli beres, mun beda sandi masalah palastare masalah nah, mun beda seandi otang mentertuli majer, mun seta andi otang tertuli autang. Hah? Oh enja, iyalah saunjuk tahu saunjuk rasa. Lah cukup nengeneng make tagi deh ya apa? Biasa aja kali. Pon dan gula nyon neti dan saya pamit untuk pulang meninggalkan tempat duluan.
terutama ibunya Haja Hayyinah nyuon eti dan kula nyuon eti karena ki andi cencian ben orang lain sekali toh sebisa pada pak ni kan ki ada tahlil kan ki tahlil marina ki tahlil ki sambutan pada ngono Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Krong ate krong semoga apalah esto ate esto semoga mila Kanjeng Nabi terang abangki Kanjeng Nabi jatina aki Kanjeng Nabi ummah tekapi Kanjeng Nabi kasar ngaki pagi bada eswarga bisa acabis amin Allahumma salatullah salam ala toha ma'assalamah ya sehat selalu tullah salamullah ala yasin tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad salatullah salam ala taha salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Hadratal kurama wal fuqaha, para alim, para kiai, para guru,
tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus dek keselerana guru kita bersama Engki Kadintoh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalil Yasin, seampun apareng debu-debu sebagus. Moga-moga etetia kina ilmu semanfaat barokah. Sehingga kulaban panjenengan pleman dari majlis dek kacompok masing-masing etambak narejekeh seluas ben barokah. Amin Allahumma. Para habaib sesangat batan kula muljaaki, wabil khusus dak Habib Idrus, juga kiai-kiai selain, guru-guru selain, tokoh masyarakat, sesepuh saya hadir aremangken setak bisa dan kula sebut asmanah satu persatu, namun tak ngurangi rasa hormat dan takzim dan kula dak kepanjenengan, wabil khusus dak sahibul hajah Engki Kadinto Bapak Masyhuda Joko Widodo, asareng Ibu Mar'atu Mufidah Megawati Soekarno Putri, sekeluarga sesangat batan kula muljaaki, juga deka sedajenah para ustadz dan asatidzah, juga sedajenah para ibu, para bapak, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus deka kancah-kancah banser yang sangat luar biasa mendampingi mengawal kula ben panjenengan dalam majlis sesangat badan kula muljaaki rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil asyukur daka Allah azza wa jalla, pagi yang cerah Kak Dinto kula kale panjenengan saged kempal. Are coba pemeture keng menyongok model ketereng meture soalnya leng celeng manis elang manis sekali celeng kula ben panjenengan sedaja are mangken asyukur engki Bu bisa hadir kelaban acara yang istimewa. Mau belah pepancet ki, pepancet tak usah beriin eho terlalu karena ini kebeni dangdutan. Saya biasa bisaus, jangan pakai eho, tina pun tak usah eho tak apa-apa. Mana operator? Coba Gus. Coba Kang, pepancet Kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kak Dinto acara sangat istimewa Ibu, karena tidak semua anak seedina mate reng tuwana nika bisa ngekholen katia katu engki nabudan banyak mungkin anak engki sesogi napa boleh semiskin sesogi kadang tak kelar Bu ngebadaki acara ketika Dinto napa boleh setandi Bu cek saya kena posang lagu duma lama posang belenjena makanya kula ben panjenengan asyukur niki termasuk acara sepaling istimewa bedening odik kula ben panjenengan karena kula ben panjenengan di samping sehat ben sempat ki bisa ngekholen reng sepodu dua. Amin Allahumma.
orang serabu badaning pengajian acarana ngekholen banget sepo acarana 1000 hari acarana Pak Polo nyatos naun situng naun 2 nika kuleban panjenengan bisa merabu tetangga maka kuleban panjenengan ku aku pasti ketolaran anak kuleban panjenengan pasti kadinto sesuai kelaban debuna Allah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum nika jejak lampet juk tojuk bedening majelis nika dadi dua semapan sebarokah dek ka ahli kok bekas-bekasnya jangankan yang duduk jangankan yang berdiri orang sing ngelatinin bedening khol ka dinto kuleban panjenengan sing ngerabetin terop se asapuan se noro atana bedene ngedepor karua se sebut wa atharohum termasuk kuleban panjenengan andi anak se penter ngaji bisa ngajar bisa ngamalaki ilmuna bisa alako tapi engak kebejengah bisa berkarir tapi ki engak ke ibadah nih ke se sebut wa atharohum nih kesedepak genjer nada ka ahli kok kubur kuleban panjenengan sedaja asyokor senajan kuleban panjenengan kak dinto kun karo ngampong are makin kak dinto ngampong acarana nikah bapak masyhuda beserta istri sekeluarga ngebedaki ketika dinto abe nikah perjuangan yang luar biasa tahun sepongkor pak sing ngonceng abdinah tahun sabuna won ya nikah nikah pun dipersiapkan nyelengin nabung sesangwa gini ke kebunyain nah kata iya bu mbak entak kun ngaro ngampong yu salaman melolo keng dok pesen nah jangan coba keng ngongguan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad paham bu Allah ada bu dalam Al-Quran kan toh si menjadi kiasan bening para ulama jaian orang yang selalu bersyukur atas orang seponnah orang yang selalu bersyukur engak kering seponnah orang yang selalu bersyukur noro abantu nyelametin reng seponnah tetangga reng sepona kanca reng sepona tretan maka kuleban panjenengan kak dinto nika termasuk lam yahrumul ijabah andi ke istiqomahan keng tak pada istiqomah naban salat lema bekto andi ke istiqomahan keng tak pada ban zikir ban malam andi ke istiqomahan sodakoh keng kuleban panjenengan tak to neku pese kelaban asyokor abantu tetanggena abantu teretana abantu pengajian umum hadir badaning pengajian umum kak dinto dalam rangka 1000 hari orang seponnah Mbak Mufidah nikah kuleban panjenengan juga oleh tampiasna genjeren milo bu enggih seneng ahli kubur kan to milo pak luar biasa tek ketibiin tuan rumah tek ketibiin keluarga tuan rumah punten mun tuan rumah pun tak sabecah kejak genjeren mulai beri abri ke panitia sampai semangkin kuleban panjenengan oleh berkat
oleh nggih ada lah mak adalah karya plastik ada. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Norote repot sobung mah rena napa pole ibu-ibu bekeren tun nyana jek pengajian duh ngocak sengka jek yasinan solawatan duki pangta pangan tarik sis Allahumma salli wa sallim ala sayyid wa maulana Muhammadin ada dama bi'ilmillahi sholata da'i mata bidawami mulkin. Allahumma salli ala Muhammad. Paham bu? Bada 4 macam rezeki sekadimah kulaban panjenengan mengira bahwa rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala benikun karo peseatosan ben ketan bu benikun karo deeren benikun karo kesehatan ben kesempatan dalam kias kadinto sebut lagi beda 4 rezeki semahal hargana beda 4 rezeki selarang regenah sekadimah bi orang karang lo ni kedisepelekan sekadimah bi kulaban panjenengan taon ingin reken bu rezeki nikah selalu diabaikan selalu diremehkan pak polan tak pedeng pesemira ben pesebi iru ingin abunten mon sampeyan mon oleh obeng saya ketan kan pas nyusop dodo bu alhamdulillah enggi bu alhamdulillah padeng beda rezeki setak padeng pak rezeki setak oning eken reken sareng kula ben panjenengan moga-moga are makin oleh tambahan ilmu amin Allahumma. Ben 4 rezeki ni ketak makalah bi kenapa bi rezeki pese kan to pak rezeki deoren ben lain-lain ni kemun eyama lagi 4 rezeki kadin to pak ni ketak makalah bi obeng sejutaan miliatan tak makalah punten menabi kula ben panjenengan kesokan ngamal lagi insyaallah teka hajat norok buntek sedaja napon pak sehat tah derajat tah istiqomah nah iki termasuk belenjena cokop termasuk kebutuhan kula ben panjenengan cokopen menabi bodo 4 kadinto diantaranya dadi amalan-amalan kula ben panjenengan setiap hari dan waktu kebala bu kebala Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Marrazaqatul syukra lam yahrumul mazidah. Sepertama setak mekala ben rezeki pese ben deeren engki kadin toh kula ben panjenengan sapa-sapa orang yang selalu bersyukur dak Gusti Allah lam yahrumul mazidah maka kula ben panjenengan bekal tambahna nyaman tambahan bu iki tambahan rezekina tambahan ibadahna selalu bertambah terus bersyukur pak makin nih jarang orang nika memprioritaskan syukur dekat Allah Subhanahu wa taala
sehingga kula ben panjenengan polan tak banyak pese, polan tak banyak belanja, polan kula ben panjenengan tak oning deer sae, maka kula ben panjenengan selalu ngok-ngokan se ngak tetireng bini cak tetireng bini se anana. Napa reng bini anana? Orang bini se selalu mengeluh meloloh tak oning nambahin duha, selalu mengeluh tak oning nambahin solat tahajud. Monggo selalu mengeluh kula ben panjenengan saja tak oning nambahin istiqomah, sehingga kula ben panjenengan tak lopot. Terkadang kula ben panjenengan dalam rumah tangga nikah yadzab sareng Allah gara-gara korang bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad nikah Habib nikah Kubar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Berkata mai beli jong. Lebih jong. Mo tenoro. Ih sangdi ke ngain jong dige tandi pai tero lagi ke Habib digeun. Enggak jauh jong. Jauh apa ada jong. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa saya pertama bu? Apa yu? Bu nyain ki ibadah. Bu nyain ki ibadah. Sampian bu nyain ki ibadah kadang kelopain. Engki bu. Saya pertama saya tak bekala bi obeng satosan. Saya tak bekala ben obeng seketan. Engki bu. Duh, mancing sekejap yu. Engki Kak Dinto orang saya selalu bersyukur lam yahrumul mazidah. Orang saya selalu bersyukur nikah selalu mendapatkan tambahan rahmat. Amin Allahumma. Lah semakin apa bentuknya syukur kula ben panjenengan masa kudu alhamdulillah keng bejenga innalillah. Engki asyukur kula ponye keng bejenga pakun dua hari sekalian. Apa boleh maren nating lebede karnaval ya Allah. Bu ibu sepenting nekuk pese kelar mele sempol. Engki nika terganggu sekejap lagi beda napa sponsor jual es. Bi jual apa ya pak? Nopo niku pak? Bu masa burungnya sampean didol pak? Oh burungan no korong. Ya Allah, nggih pun Pak. Kula nggih. Oh nggih pun. Jenengan lenggarian nggih. Nggih. Kula sekedap kok Pak mantun iki wangsul mantun disangoni mulai aku marine. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti apa orang yang bersyukur? Engki Kak Dinto, orang yang selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. Biasana tak berjamaah pas sholat biasana pun malam tak tahu maca sholawat pas deki malam ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu tambahin ya Allah. Engki bu biasana bejeng tepat waktu alhamdulillah bede karnaval double. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wasubuhi rombongan lillahi ta'ala. Rombongan yu make bejeng rombongan perena karnaval lengki bogi dadi mon beda karnaval niku medale jam 8 niku biasanya mulai jam 10.
jam 8 medale jam 10 jam 8 metune sing dandan mulai jam 5 kol lemak adenten kol beluk keluar giring sampai kecamatan sampai ke lapangan iki mbok noro bunte bina anaan nyangoduratos adek sekalian lah mbok ngabi 100 anan ngabi 20.000 berarti banyak nembuan sekan ngakan gini kaki bu gi bila jam 10 bila jam 7 siang mon karnaval kita mare mole kengain beje iya bu kengain bu cereng mon sambian tanya ki marabbuka repot guste bede karnaval nya udah senik ke sambian tambah bu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad benikun korasat ngosot dede meloloh kuluban panjenengan asyukur benikun karoning lesan meloloh bil lisan tapi bil qalbi bak nika pak luar biasa dek remah esak rasa aki mak sajan abid kok mak sajan tak nyaman esak rasa aki mak sajan abid kok marajaot esak rasa aki mak jan abid engkau remak nginjem pese melolo utang tak nyerah mek sak rasa aki abek tak pete sehat sajan abid sajan meng gitu ti teroban mengnya ta tak nyaman jo mengire bu selak enggi bu gi malawak dan kula nih bu semalam nikah nginjem napa melena betabung ngero bu lancong aceretan nih kata tangga duh malam bapak saremi jan bodoh mana dan setiap mana alhamdulillah ngabi 2 berempat 2 aja ping 2 nih ketelo bumi 2 telo juta tabung kan kui pernafasan ku lebih sambian kan tak meleyu gi saandin kuluban panjenengan meleba benar ngabi 5 tobung sebulan ngabi berapa pak sebulan mon semalam ngabi 2 berarti mon sebulan ngabi sebidak teloe bukale sebulan berapa jiwa engki pun tak usah ngaji mon masalah ngak nikah kula ben panjenengan pas tak syukur ada ka Gusti Allah maka kula ben panjenengan tunggu azabku tunggu siksaku dak remas siksana naudzubillah min dalik bermacam-macam siksa seetoro nagi dak keluarga kula ben panjenengan keng kula ben panjenengan tak paham Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad selama hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian lenyap yang satu datang yang lainnya begitulah tiada putusnya kina punten bermacam-macam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan semata-mata untuk menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka Allahumma sholli Muhammad ujian saya betoron kuluban panjenengan kak dinto ngetes apakah setelah saya kasih ujian apa pancet nyembe sengkok apakah setelah saya beri ujian apakah ki pakun apa jeng padahal kuluban panjenengan kun karo beri ujian sekoni kadang la duhur usalli fardhu dhuhri wal as belum rokaat iki napunten bu
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salam. Ngereng ya Rabbi atfatayyaji ya uhailal ju atfatayyaji diwal karamin. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 2 bentuk syukur kuleban panjenengan setak mekala pese satosan ben eket engki kadinto marrazakal istighfar lam yahrumul qabul. Engki kadinto rezeki selalu membaca istighfar. Orang saya biasa maca istighfar, napa boleh istighfar kadinto baca sebelum sholat subuh. Maka kula ben panjenengan bakal jamin rezeki istighfar bu sebelum sholat subuh. Tok sanya banyak satos tak mampu petoron Pak Polosit tung tak mampu petoron boleh Pak selekor kita kuat petoron boleh 11 banyak geluh petoron boleh petok ki terasa banyak petoron telok kita mampu beng kajela salah baca istighfar tak baca tepat astagfirullah bora Allah tafirlah mak pengerang epok tapuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Berak bu orang mati gadin to bu berakhirat tanah apa boleh orang setak rokon bentretan siapa setak rokon ngacung siapa setak nyabaan bentetang gena banyak siapa setak tahu nyapa bi embuen bo bedegi ya siapa setak tahu nyapa bi matuan apa keneng nengeradina ya Allah nikah berakhirat bu akhiratnya itu berat orang setaknya apaan bentetang ke bentre ben matu benreng tu bentetang bila ampon depak de sebu are sinten sing mati almarhumah Hajah Hosyiah selamete para bu ustad ben para kiai ngonceng tatang ketretan sambil nyambeli siapa yuk ya Allah yuk
mon lembek mon pengajian niki lembek tahun beluk-beluk tahun beluk sangak sampai tahun sangak-sangak niki mon bedereng ngekholen bengesepo bu nyai niki eke bein daging yu sabak bilen siapa mon setia letak gerah paling dah terlalu gerak bilen mak tahu aja bilen pak mon lambek senika bu meng semakin sobung tak pernah pak terlalu gerak alhamdulillah sekerak alhamdulillah ada sekali ina geger berkata pas Allahumma shalli ala Muhammad ulangin boleh ibu bila ampun depak de sebu are almarhumah Umi Hasyiah esela ngoncengaki ustad ben para kiai ngonceng tatang ke tretan kang kui nyambeli sape Allahumma wasallim ala sayyid wa maulana Muhammadin ada dama bi'ilmillahi salata da'i matam bidawami mulkin Allahumma salli ala Muhammad. Pertanyaan mungkar nakir berdasar apa bu? Bujung zak sepuluh bendum gada dah bila je pertanyaan mungkar nakir berdasar apa bu? Berdempak ya berdasar ngocak sepuluh berdasar ngocak ketok lemak jangan ayo siapa si oning pertanyaan mungkar nakir pak mon nakuleben panjenengan mate nih kebedet bedep pertanyaan berempah di pak hah Masya Allah dok setahu sekali kan mana mon tahu beri nepas saya seket bah mana ada nak ngojak ongkuan tempat tak punya pesen punya air ya oh dia ngendeng lagi ayo saya rasa oning berapa banyak pertanyaan mungkar nakir dalam kubur ada setahu wes ada setahu pertanyaan mungkar nakir dalam kuburan nih bu nih kebadaan 6 saya paling berat pak pertanyaan saya nomor 6 pak man ikhwanuka sapa tereta nabe nih paling berat nih kedebun wali songo pak dari beraan pertanyaan saya nomor 6 kak dinto sampai wali songo nih kak agabai budaya tahlilan enggih bedelok telok bedetok petok bede pak po bede nyatos bede naon situng naon du baru 1000 hari mare sebuh tak mare pak tak putus kien nek kebede ngekholen sagak dinto si paling berat nih ke nomor 6 sapa dulurmu sapa tereta nobaan mon pas mate tepan tak nyapa bi yubuna bocah macem bu enggih sambian mate dalam keadaan tak nyapa bi matuan nah pak bapak tak tegur sapa mengih sebulan tak nyapa ben bela tetanggen nah baca macem-maceman ikhwanuka sopo tulurmu sapa tereta nobaan berakhirat tabu make pon kula ben panjenengan ni kepatang bejengah make kula ben panjenengan ni kelebur asdeka make kula ben panjenengan kadinto lebur salat tahajud salat duha sampai col
batu sampai ireng sampai jeleng nih kebetok nih kah. Maka kula ben panjenengan mon kita nyapaan ben tentang ketretan nah naudzubillahi min dzalik tak kira bau swarga. Paham Bu? Mangganah dalam keberadaan anak pengki kegiatan ketika dintoh moga-moga seteretanan Bu Mufidah seteretanan kula ben panjenengan setetanggaan moga-moga ki parini rukun nggih Bu ki. Orang rukun ni kenyaman lancar rezeki na Bu. Orang rukun ni kenyaman adem ayem atenah tak kira munculnya penyakit sepaling coba engki kadin to penyakit ere naudzubillah min dzalik. Lanjut Bu. Nomor 3 rezeki kak dinto amalan kak dinto tak mekala ben obeng atosan tak mekala beng obeng eketan tak mekala kelaban deeren maka kula ben panjenengan marrozakat taubat lam yahrumul ijabah. Sapa-sapa kula ben panjenengan sehadir are mangken selalu atau bedak ka Gusti Allah maka kula ben panjenengan dadi orang sekabul hajat. Amin Allahumma amin Allahumma. Termasuk hadir kula ben panjenengan moga-moga catatan sareng Allah kelaban catatan taubatan nasuha. Amin Allahumma. Nomor 4 kenapa Pak saya tak mekala ben obeng pese sertatosan ben pese eketan engki kak dinto sapa-sapa orang yang mengahlikan dua berdoa sekunik-sekunik berdoa orang abejeng tak napa engki orang aduan ni tak selalu aduah badaning sejadah orang aduan ni tak selalu ngadep dak berak orang aduan ni tak selalu selesai solat tahajud punten kula ben panjenengan akretek dalam atenah ketika hadir kesusaan ben kesulitan kula ben panjenengan ketika hadir hajat-hajat kula ben panjenengan maka kula ben panjenengan nikah disunnahkan atuah deka Allah kelaben tua sepaham bahasa abadi mon tak bahatam tak paham bahasa Arab cek bahasa ya Allah engkau yang mempunyai masalah enjan saya tak tahu makna pergi tak tahu bahasa Indonesia ya Allah ajunan pangeran abdinah ajunan pangeran abdinah ya Allah ajunan seandi masalah ajunan seandi kekuatan ajunan seandi rahmat maka tuah kula ben panjenengan dalam pertengahan dua kak dinto nyoon kula dak ka Allah kula ben panjenengan kelaben tuah sekak dimah disesuaikan kelaben kepentingan ben kebutuhan kula ben panjenengan ya Allah kebutuhan abdina ya Allah penuhin ya Allah sekaligus kula ben panjenengan tak usah tawassul sekaligus kula ben panjenengan tak usah Fatihah kada tua ni kemapan apa boleh tua dalam solat Pak tua dalam solat ni kemapan Pak napa genika beda belu tua setan pa mengangkat tangan tapi luar biasa nih kemenabi istiqomah kula ben panjenengan insyaallah tekaha napa tuh dalam sholat ibu saya pertama Rabbil firli warham wajabur tak sarasa aki coba ada tua ngak kini kenggi bogi wajaburni warfa warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni
8 doa tanpa mengangkat tangan nika istijabah, karena setiap kuleben panjenengan salat pasti dibaca manggana kuleben panjenengan cek ruga buruh. Nikmatnya sholat itu ada 3 Bu Pak. Nikmat sholat beda telok. Sepertama kuleben panjenengan ketika maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin lillahi rabbil alamin. Nikmat di dalam sholat yang pertama itu inna sholati wa nusuki wa mamati. Benekun sambian maca inna sholati tapi toro dia ada kabiro walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Muslimau iki hanifan lurus, musliman pasrah monjuk kentok ce abe mending akan tok ka pas ngalawu tu monjuk kentok cek jeka aja pun jenggal kipannya kabira walhamdulillah ikatsira wa subhanallah. Aduh eta petele tak tahu kerson buri iki Pak. Biasa reng bini sene ke Pak mun kayak laki punten mereng bini nih kebiasaan amburadul biasan menabi cu kentok cu kemi cek apa jeng kade iki bogi pok keluar kade penyakit damale tak joget sering apa jeng akar nafal. Allahumma shalli Muhammad. Saya nomor 2 nikmatnya sholat ada di Rabbil firli warhamni wajaburni. Rabbil firli du Gusti sepora aki Gusti warhamni pebelas aki. Allah ni kebelas Bu, Allah maha belas. Napa boleh wajaburni ya Allah toto pen seteja napa engki kecubaan kesalahan engki toto pen seteja kebutuhan termasuk engki Bu pas teh kuleben panjenengan seteja niki andi otang wajaburni warfa'ni angkat taki derajat abdinna Gusti warfa'ni warzukni le ajunan kan ingan warzukni melolo Bu langsung takbir lala tak tahu le budin ro apro tak tahu ingan warzukni melolo warzukni wahdini petotuh wahdini ya Allah bimbing kami ya Allah bimbing abdina. Ini kerujuknya ada ka ihdinas siratal mustaqim. Mun tada bimbingan dari Allah kuleben panjenengan tak kerengak nih keten pun Bu entar pengajian ke lake kun karo amit entar ke pasar entar pengajian amit tak ke selake ternyata entar ke pasuruan kota neng lon seteen engki Bu ki Masya Allah saya ngas teteh engki Bu kuleben panjenengan saja nikah nikmat di dalam sholat yang nomor 3 badaneng sholawat kita ketika membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah ini nikmatnya sholat. Kalau kita tahu paham kepada nikmatnya sholat, ketika sholat insya Allah kuleben panjenengan akan mencapai tumak nina sholat. Napa tumak nina nih kenyantai Bu tak ru keburu. Napa